eThekwini ngifike last year mina mfethu. Oh kanti uyiqalele ndayile? Senginesikhathi 2009. So ola lo ngubukade ubhemela kuphi? Bengiselokishini ola lo ngiyabo. Yeah, kuliphi kasi? Uphume kasi lamakasi kanti? Ngisuke eXhobo ngaye eClermont, ngisuke eClermont ngaye emolweni sondelene uxuma wenzani? Nakhona wena mfethu ngihamba kwesinye isikhathi kusuke kwamatoho yabo ngifika ngawo endaweni. Uke wasipana? Yeah, ngeke ngasipana yabo. Imisebenzi kodwa lephela uthola ukuthi bisokwakha kanje. Oh ukude kwakheni? Kahle kahle bengixova ke mina. Oh udaka boy. Bengudaka boy face yabo. Yeah. Indawo uthola ukuthi ngizazi kanjalo ezinye ngihamba nabakhe yabo. Sebenze kuphele lo msebenzi. Kwesinye isikhathi ngigcine ngisala kuleyo ndawo yabo. Yeah. Solo sebuyele emuva mina sengithola abangani. Usuthola intombi. Sengithola abangani. Phela omakhi bahambe bezalisa. Uthola ukuthi sengibanjwe intombi khona la yabo sengihlala khona kanjalo elokishini lakho. Sengivuke ngesincencana nami yabo sengowakhona hayi no uthola ukuthi bangiqhendile ayisebeyabona ayisha ezinye zezinja zeshemu la elokishini yabo gcine ngibambelela kanjalo ngihlale kulelo lokishi ngihlale yabo ngithole nomphando ngiphante kube mnandi nje kuphileka yabo. Oh khambe ngicine nami sengibuyela kuhle uma wadu ubungasuswa izigemegeme ubusukungabalekeli izingane ngifundo yami izalisa ibalekeli izingane hayi bengenzeki lokho hayi ukwenzekanga lokho yabo bekuba nje inkinga zisizeni ngicine ngishiya ngihamba. Hayi okay fine. Nina bendlondle noPapa ekhanda kamenzi indaba kawulelele lo muntu omemezayo ngathi yakhala yalila uthi igula lika Jamal lichithekile hawu nina bakamphuthu ubomvu bathi njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwele maholu limhlabele imbedule nina betule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu awumathelane nabesiqhwaga bathi siyadla sidlodlobele sibeke isihlanga emadolweni nina bakaZulu liyaduma liyazongoma ngiyabingelela phansi eStern Cape engcobo ngiyabingelela amadoda awumadoda le eSwatini komakhosetive awumadoda bomnaka imfombatane kunemfombatane eke yafana lapha yathi iyayibuka iMp TV1 ile phansi eSwatini siyabingelela nabendlamhlathi kaMayekisa siyabingelela hawu nina bakadala inyebo nina abazukulwane bakaphalo siyabingelela kuzo zona zonke indawo lapho kufinyelela khona lo mbukisi yaluya le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 la khona silanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngendlela abangena ngayo ezidakamizweni naneyingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni nanenkinga ababhekene nazo base izidakamizwa sezibathathe zababeka emgaqweni if ever ke umuntu wesifazane ubhema izidakamizwa nansi into kumele uyazi uzodayisa ngomzimba uzoqwayiza akekho umuntu wesifazane osezidakamizweni osemgaqweni ongakaza azadayise ngomzimba engabuya ukukhohlisa usuke eqamba amanga mayifika la isho njalo bonke badayisile ngomzimba so nawe mangathiwa ke uyithola umuntu usudayisa ususezidakamizweni uzodayisa ngomzimba okulandelayo lapho uzoba yisisulu salabo abantu okuyibona abaganga ngabantu abasezidakamizweni uma umuntu wesilisa nansi into ongeke ungayenzi ngeke uze ungantshontshi uma ke usuntshontsha ungayithola umuntu oseboshwayo noma efa kuseduze konke ithuna nokufa kuseduze nokubulawela into engekho nje nokushawela into engekho so angicabanga ukuthi khona umuntu ongayifisa esesimene ezinjengaleso esuka empilweni eright azoyibeka impilo yakhe engcupheni ngakho ke namhlanje siphethe nathi insizwa madoda seqophela imatente amadoda lantente umuntu madoda uphuma phansi eqophela imatente lensizwa lena madoda madoda ngiphethe insizwa madoda ushwabade namhlanje ngiyacabanga nonkosi ukuthi hayi izodla amaningi sake ngoba ngiphethe wena abafo ngizwile abakulethile bathi uyagijima mangabe kuyaqala ke mbukelo wethu kuba ingxenye yalolu hlelo siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo izokanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke njengamanje siphakathi inside bafowethu ayengeke ukuthi ngiphakamise isandla bafowethu ngiyaguqa ngiyazendlala phakathi kwenu ngiphula imini ngiyabonga bafowethu indlela enisupporta ngayo uhlelo ama subscribers ayakhula bafowethu abantu abashare ama video hey yangiyazi mina lento into nje etotoba bafowethu membership siyacela
abantu bejoin membership ngani zakwethu siyabonga bafowethu ngaphandle kwethu uze wazi noma ngabe ubani mawubukela la ngaphandle kwakho uhlelo luyizibi ngaphandle kwakho bafowethu siyabonga nje kakhulu bafowethu Mp TV1 ngakho ke bafowethu namhlanje esiphethe nansi insizwa ke ezoyichaza njengomaskandi ukuthi umfoka bani ukhulelephi ufunde pha amabanga aphansi ube umfundo onjani iziphi izinto ade good kuzona up until kuze kufike lapha izinto eziphuma khona esandleni mfoka baba first awubingelele lapha ababukeli lapha ekhaya bese ke uzasisa umfoka bani lo nginibingelele nonke babukeli mfoka Xaba lo pro igama Protas Xaba yeah ngithi uprofessor ngithi uprofessor nakho ngiphinda yazi wafika insizwe la kanti uprofessor yakamkhize nami ngoba nginguprofessor nje ngingomkhize athi mina yangikwazi ke lokho Xaba lo hayi Xaba Protas Xaba please awunalo lezizulu igama lezizulu inhlobo ngiphiwanga yini ubaba kwayikhala no lapho kwabathu sinesimo sokuthi ngihlale ejardini ngenxa ukuthi umama wayesebenzela umlungu yabo umuntu wathi wena ukhulele ejardini wena kahle ngisamncane okay mfethu singalokhu sengula isigugu uyakwazi ukwengula uyasazi isizulu bafu mawubhekene nami ubhekene nento ekhuluma izulu singalokhu sengula udaba ukwengula ilapho khona odla khona isishebo kuphela ushiye uphuthu ungula wengula phezulu asingenguli singenguli ingwebu asiye phansi la kujiye khona so bafo take us through man kushuthi ukugaxela kwami no akekho umuntu oqhamuke segaxele bafu sifuna usilandele lapho ufunde khona amabanga phansi yonke into bafu ngishilo bafu bafu bathi uqeda kusemnandi wena mfethu ngiqale kushuthi esikoleni eprimary yabo dawede ngikhule ngiqhubeke ngiye high school mangifika high school la ngiqale khona yabo ukubhema ke ayikho bafu ayixoxwa kanjalo indaba bafu ngigijima kanje ndoda ungizwa ngisemdlandleni ndoda uyangizwa ndoda ngigijima kanjani ndoda sithathe mfethu mina nguprofessor mfethu ngwamkhize ngifunde amabanga phansi ngiwafunde kwabheka umthetho primary school bengade ngihlala kwabheka umthetho isigodi ngikhulekele mina ngaphansi kagogo umama ubengekho ube umuntu osesilungwini mina ngihlala nogogo la ekhaya nabafowethu ababili bekuyimina omdala kulabafowethu lapha usiya kubo ubhekumuzi intwana kamalume umalume okuyena washona umalume okuyena olanya umama uyayizwa leyo nto leyo ayile mbudane oyenzayo bafu imbudane leyo sitshela wona awusu sikufuna ukubona ukhula thina ngamehlo engqondo noma uzazi ukuthi ukhula kanjani wewe kwabo kuyikhoma ndoda hayi okhulumisa umuntu obe nokuhlala bekuyikhoma ephapha mase kuphele 3 years awusiqalele phansi hayi mfethu ukukhula kwami mina ngikhule ngihlala nomama yabo ubaba wadlula kushuthi ngisasemncane ngihlala nomama nomfowethu sikhulisa umama yabo esebenza ejardini ngaleyo masenti sipatanisela sikhula yabo sifunda isikole ngifunda isikole nomfowethu engaphambili kodwa kwami ngimlandela mina ngamaklasi amabili ngiza ngemuva hayi khuleni kwethu wekushuthi sigcine singena ezidakamizweni ngokuvakasha anifuna njani fundi nje asazi manje ukuthi wena ubumfundi onjani ubugudi mhlawumbe udlala ibhola esikoleni bengumuntu mfethu oyithandayo ngokweuniform bengigqoka ngiphelele icathulo ngisibhona bongomuntu nje esikoleni oyinakayo oyithandayo kuuniform ngumfundi oyimiselayo ekhambeni kwesikhathi ke ngenxa yezidakamizwa umuntu wagcina uyiqala kanjani ke zona izidakamizwa uyibona phi zona wona mfethu zingena ngisasesikoleni la ngiqala khona ngokuzwana nabangani gcine ngenela ogwayi yabo ngibhema ugwayi qala kwami ukubhema nje ngabhema ugwayi ngizwana nabafisa babebhema ungena kwami kugwayi ngangomuntu ongazi ukuthi uyathesta uma ngabe uthola ukuthi unangaki iminyaka ngangila ko 16 years ngiqala nje mfethu ukubhema ngangiko 16 years ufunda mapha amabanga
ngangifunda standard 6 kanje hawo qala kwami ukubhema ngokuthi ngibona abangani ngazuthi mnandi lento abayenzayo nami ngigcine ngithi hayi othi ngiyizwe ekuyizweni kwami ngiqhubeke futhi ngenele kwesinye inkantini ugwaye ohlaza bhema ugwaye ohlaza siqhubeke futhi nawo gcina kufika ke lo mbulalazi kuthiwe ngabo ayinawo ngawuqala kodwa wona ngifunda standard 10 2009 ngoqala yabo ukuqaleni kwami nawo ukuvakasha ngolwesihlanu ngakuthola ukuthi makuyi weekend ngiyavakasha eMaclermont kanje mangifika ngitshela ukuthi inkantina kanti sebegoqe bavuvuzela lo powder ngale yaminyaka wawusathi uma ubhema ihunga uyivuvuzela edamini kube ngathi idamu lenkantina kanti sekuvuvuzeliwe ifakiwe le hayi qhubeke ngibheme ngizwe lento ukuthi hayi khona into ekhona phakathi kodwa ugufti wakhona usuthanda ukuhluka nowenkantini yabo mangiyibhemile ithanda ukuthi ingenze ngibe phansi kamnandi ngifile nobuthongo engathi ngingalala yabo yona indlela osuke usudose ngayo noma isikubambe ngayo lento hayi qhubeke ngokujwayela nami ngigcine ngibuza ukuthi yini lesuke iphakathi hayi bagcine bengitshela ade bengifihlela ubuza ngobani ngibuza bona abafesi labo esibhema nabo hayi bagcine bengitshela ukuthi hayi bengalisho kodwa lehunga kuthiwa hayi icocktail le yabo urich idamu hayi ngigcine nami ngithi hayi bafethu ngifuna ukuzwa kahle lento kuthiwa hayi faka imali siyithenge ekhambeni kwesikhathi ngigcine nami sengihlanganisa imali le yokuthi itholakala ngoba bengiloke ngibhengisa ngisazwisa yabo hayi qhubekeni kwesikhathi ke nami ngigcine ngiyithola imali yokuyithengela mina ngifuna ukuthi ngizwe kahle ngihlale endlini uyithatha imali obukhala uthi umama umuntu obeswela imali bokuthola ukuthi imali yesikole leyo sukunikwe yona uyile usufunda manje kase ngise high school lapho ngiyidla isimali esikoleni iqoqo neClermont kuhlangana kanjani high school primary angithi bengijwayele ukuthi makuwama weekend ngivakashe usuke eqoqo eClermont uze la eThekwini ngisuke eqoqo ngize ngala ngivakashe makuwama weekend noma kuvalile usuke uvakashele ba bengisuke ngivakashe ka-aunt mfowethu uhlala ngale ku-aunt ngisuke ngivakashe khona ngenxa ukuthi umfowethu ngungilamayo hlala ngale eClermont mangifika khona ngingenele khona ke ekutheni ngibheme ihunga kanje ngizwane nabangani bakhona eClermont ababhemayo bagcine bengifaka nami kulento ngokufuna ukutesta ukuyizwa wafika uyibhemela nje vele wena wavela uyibhemela insango mawufika eClermont inkantina ya ngangiyibhema inkantina kodwa ihunga bayiqala ngakhona ihunga ngoba ngayingekho ngale emakhaya ngingayazi ngaziwa shuthi kube yayikhona vele ufika uyibhema kahle kahle shuthi vele ubuyithanda izinto ezithe phecelezi kona ngathini ugwayi ngangubhema lokho kuyidakamizwa njengamahunga hayi bengakwazi ngoba yazazi ingekho ukube zazi khona wayofika vele la usubhema ngoba nakwanele wafika endaweni lapho khona wayibhema okay ya kushuthi ngingene kanjalo ke kubhemeni kwami ihunga ngokuthi ngifuna ukutesta ngizwe lento ekuyithesteni kwami ngigcine nami sengiba nayo imali yokuyithenga ngqo ngiye ngizaya ngiyithenge ngizwe kahle ngoba ngihlezi ngibhenyiswa ngabantu mangithola imali encane ithola ukuthi ngiyayibeka izigcine yanela le mali yokuthi ngiyithenge lento mangiyithola ngoba sengiyayidinga sekuyiyona engiphoqayo ukuthi ngizamelele ukuthi igcine yanele imali yokuthi iziphume ngiyithenge nami ngiqala ngifuna ukuthi ngizwe kahle ngoba ngihlezi ngibhenyiswa ngihambe ngendlini utshelwa ukuthi idayisaphi ngoba phela bekufihla oqala ukuthi idayisaphi
Bekuba yilabo bantu ababili abathatha abaziyo. Gcine sengithola nami ngoba phela lesami abafethu bengifakisa imali nami ngihamba nabo ngifuna ukuyobona ukuthi kephi la isolakala khona. Zimbiwephi? Yabo. Zimbiwephi insele? Gcine ngifuna nami ukuyobona, hayi ngicine ngibona la kuyikhona khona idayisa khona. Kuthiwa imali angene lo ngenayo, hayi sengibonile ukuthi idayisa la. Okay, iqala nini manje ukucontrola ke kwenzisa izinto ingitshontshisa? La iqala khona ila khona ngoba ngangikade sengithole itoho kuyibhemeni kwami kushuthi wasiqeda isikole ngagcina ka standard 9 noma ngawuphasanga u10 ngino 9 u10 ngawuphasanga ngawufunda ngawuphasa. Okay. Phumeni kwami kushuthi esikoleni ngathola umsebenzi contract isikumba ama trench amapipe. Kadabula bhishu, hayi vele usugaxele lapho. Vele sengigaxele ngisebenza nje vele sengigaxele ekseni before ngiyemsebenzini kufanele ngiqale ngibheme ngithole lento ukuze ngizokwazi ukumelana nomsebenzi. Ngoba ngithi ngizosuka nje ngisebenza, hayi ngeke ngikwazi ukusebenza ngingabhemile. Ngisho ngingaqala ukusebenza kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngizoba nenkinga yokuthi lento ngakayibhemi ifanele ngiqale ngibheme yona kuma ngisebenza. Ngoba gola into ongayazi uma ngabe ungayibhemanga uzothi uzosebenza amalungu omzimba ayakhathala ukwazi ukusebenza ungayitholile lento yokuqala. Ucishe uthi ube umuntu ofana nemoto ngeke izihambe ngaphandle kwapetrol. Nayo lento kanjalo ke uma ngabe umuntu ofuna ukusebenza fanele uthole yona qala before usebenza. Kunezinto engenzeki ongeke ukwazi ukuzenza ungayitholile lento. Kufanele uqale uthole yona kuma wenza lezo zinto. Ayiqhubekeke nomsebenzi wami kanjalo. Ngicina ngibe nenkinga ukuthi imali ayikho phela ukuthi ngiyithole lento. Wangaholwa lapha nani volunteer? Kuyahola khona inkinga imali isifika sekuvele kunezikweleti ekumele ngiyoyikhokhela zayo le. Yabo. Mangikhokha nemali yokudla kufanele ngikhiphe endlini futhi yabo. Gcina iphela imali izinto engizenzile uthole ukuthi zincane ibonakala imali eningi sihambe nayo lento. Khokhela izikweleti ngiyagibela yabo. Imali igcine ibancane. Hayi ugcina uphela kushuthi nomsebenzi la kwaqala khona kwathanda ukuthi kube nzima. Ngoba izinga la lento seliphezulu sengiyibhema ngiphindelela ngosuku mhlambe ngiyayidla imali la ko 400 mangine imali kahle. Ekupheleni komsebenzi ngigcine sengizwana nabanye abangani sigcine sitshontsha siqhekeza yabo ngenxa yesimo sokuthi sidinga lento sisenayo into yomsebenzi sifakele imali. Sitshontshe nabangani sitshontshe kube kuhle sisaqala kuhambeni kwesikhathi hayi gcine sibanjwe. Bentshontsha nenzani? Siqhekeza. Siqhekeza. Nibanjwa kuphi kanjani? Gcine sibanjwa eClermont, sibanjwa eFeneni. Masibanjwa kulo muzi sibanjwa hayi same time istofini. Sibanjwa sangena nathathani. Sangena sithatha DVD, TV, flat screen. Sibanjwa bakhona la. Akho muntu. December kumhla ka16. Abantu basebhishi nje nina niyapetuza ngapha. Dlula ngendlela sibona imoto kusho ibalandile isex. Babezebhishi kwanabo. Babebhishi. Sabona ukuthi ona ababethi bayalahla. Sathi hayi sobuya ngekhathi. Hayi masibuya siqhekeze kamnandi singene sazi izinto TV, DVD, sidayise sibheme. Kuhambeni kwesikhathi ijampeke sebuyile mija umuntu esimdayiselile yantuzwana nomfana wakho uzothi sebebuyile sebefuna ngalento amtshele lo mfana ukuthi hayi kunabantu ade bedayisa into ekanje lo oqala azange ayiseke. Saya komunye emqashweni kanti uzwana nalo esiqalekena samdayisela ongayithenganga.
kanti uzothi mefika lo munye sethi uyamvakashela awu sene TV siwa kasibani kulahleke iCV nje hayi lo mfana visana Orlando mfana wakhona lapho athi akazobona le yalo angeke zofunisa mefika lo hayi akazange sananazi ayiyona le kwafana usayizi negama kwayigama elodwa hayi agarant akakamtsheli kodwa lo wala endlini ukuthi hey nayi lento isilahlekele hayi abisana landa abanye lande nabantu bako akazi lo ukuthi lo ulahlekelwe ku hayi abona ngoba sekufika abantu sekuzofuneka iCV naye nje wathola induku ngoba wabetshela ukuthi mhlawumbe uhlangene kanti yena uthengile akahlangene umuntu wabhedi lona owalandela ngoba kwakumele emtshela labafana bafikile nakimi bezodayisa yabo inezimatches ziphela vele kahle kahle umuntu othenga izinto ezintshontshwe uyabheda ngoba khona umuntu osuke ekhala kuyiqiniso khona umuntu osuke ekhala mawuthenga into entshontshiwe umuntu yazi ukuthi kunomuntu okhalayo ngemuva so mase befika nabo bekugaxa umsimbi ithi hey uba ku kwafika ke nabo bathi uxoxisana naye ayachazeke ukuthi hayi kufike amadoda amabili la bedayisa athe aphuma phi emajaldini ayithole khona wase ithenga kanjalo ngenxa ukuthi uzwa kuthiwa hayi iphume emajaldini besiyoshaya iyadi kanti sitshontshe khona la emphakathini around ngoba baye olwandle ayithenge kumfowethu lo imali encane nakhona kodwa wayesazoyiqedelela ngoba manje wasibambisa nje u500 wasayi omunye uzobuya sibona TV enkulu isatha nge8000 ucabange iplasma something ngaka mfethu uzoyithatha nge8000 into yemali eshisiwe mhlawumbe ko7000 yabo leyo ngenxa ukuthi nathi siqalekile siyidinga lento yabo hayi siyithathe le mali u5 clip sithi hayi izobuya siboneke mfethu ngeyikhathi bese uhlanganisile ngoba umuntu oyidayiselayo nayo kwa ohlaza yabo manduzi hayi yabo umuntu ozosibona kanti izojumpa ke iCV landwe kanjalo abantu yabo thina isitori sikakasizwe sisithi ngiyintantela nje yabo sisithi siyolanda imali ntambama kanti sesilindiwe khona la silande khona imali bachazelile phela lo ukuthi bazofika bezolanda imali ntambama hawu sathi sithi siyafika hayi singabi nankinga nje singene endlini hlale phansi bakhona abantu la endlini naba labantu abalapha manje siyaxakeka noma bavakashile kodwa madoda niyasangana madoda ngome ibothi ijumpile sometime cha manje bayazwana vele sitshela mhlambe sithi sangeni kumele kungena abanye ngaphezulu kulukuthi hayi la ngabona khona ukuthi hayi konakele manje konakele la ijumpile hayi ngithi ngizama ukukekelela ngasemnyango ngiyoyichamisa ndoda ungasayandawo hlala phansi la ngabona khona ukuthi hayi jumpile-ke manje kushuthi nje sesibanjiwe kuthiwa iphi TV manje ke into engixakayo ayisekho la endlini iTV siyiphi TV hayibo siyazi TV TV kade nidayisa iphi TV hayibo TV asiyazi TV sibona nala endlini ayikho besitshela mhlawumbe useyifihlile nalomjito kanti sebeyithathile iCV sibuyele emuva hayi mva lokho kuthiwa nina hayi ngizoyikhotha imbenge yomini hayi mva lokho kube ngqongqoza omunye umalume omdala wakho hayi yena kwafika ephethe imvubu sibesidonsa kuthiwa amadoda enzeni ngapha ngoba ngathi anifuni ukukhuluma bekusakuhle sikhuluma ngomlomo kodwa manje senizoyikhipha lento ngenduku hayi sema singeniswa ngale passage caca ukuthi hayi siyoshawa ke la yabo hayi ngimtshela accuse asikhulume mfethu chaza ngoba phela iCV sinike lo muntu basibuze omunye umalume nifunani nizokwenzani yabo ngoba phela nibona abangani balo nina niyaziwa niyabhema anihlangani nalo
sola nemali malume chazeke manje hayi besale ngimphamisa isandla ngimtshela hayi malume kahle besize kule ndoda sola ndimali yani imali yani inkinga ke sekufanele ukuthi eyande imali yabo gcineni sikuyavela ukuthi hayi labantu bayidayisile iCV la imali yayo le CV edukile lahlekile ezolandwa kushuthi kade siphike eqaleni manje sijampile useyasho lo muntu ukuthi nina ngizolanda imali ngoba wagcina esesho yena ukuthi imali engizoyilanda eCV lelo lokho niyiphika ufanele bambuzana ngala ngisafuna ukukhuluma lutho na asifake le passage lo baba imvubu qhuma induku hayi sesiyacula ke la hayi sibanibani yabo seyasho ukuthi hayi sibanibani uyithengile njoba size la besoyilanda imali yabo madoda ngoba nina Dennis nje anihlangena nazilutho niyazi iTV ayiqhuma induku ugcine kuba ukuthi siyasho ukuthi hayi nayi indoda lesize kuyona iyona eyithengile iCV sekufanele sichaze siyabuzwa ngibone kanjani hayi bedlula thina ngomgwaqo sayibona isex ifika kusho ukuthi izolanda abantu baya ebhisho lwandle sasiyabuya ke intambama sehwalele sisongena sasisivile yabo ayi chaza ukuthi ubani ovulile oqhekezile ayasho accuse hayi wena sesikhombana sodwa hayi nawu wena uvulile ngedwa wena oyiqhekezile yabo hayi gcine lo muntu bafana bami ngoba ngazuthi ngicabanga ukuthi siyodlala asifake kule passage hayi nasenisa ungene passage siyabona ukuthi la sobulawa ngenduka umuntu ufike phela imvubu futhi ayingenelele nabanye ke nomakhelwane izagila abanye baqhamuka nenduku ishinduku la ipassage yabo sesiyacula hayi usibanibani nomunye okhomba omunye ukuthi hayi uyena ongeni nomunye uthi hayi mina nami ngiphika ngayo ukuthi wena ungeni sedlula la wasinaba bayalahla baholwana wena uzongena wathi umfisi angene mina hayi angeneke agcine isatha le CV siphume nayo hayi emva kwalokho sidayisele njengoba sijumpa ke sesikhombana sodwa ukuthi hayi kusemini wena oyidayisela iyona kuphela induku lena wadibana nayo kuyona kuphela usufile sengiye ngafa okunye ke ngavuka esibhedlela yini khona ucandwa yini khona ke ngokuthi ngihambe nomuntu futhi ufuna ibhaya angazi mina ngazi impahla iqhamuke nje hey ibhaya unalo ibhaya lento ukuthi unalo HP laptop ayi nganginalo ke ibhaya kukhona umnye umjito odayisayo ayisambe sekuyena afika ithathe le laptop ngo800 yabo imali yona store iyaduli HP babanga HP yonke please wayithatha ngo5 clip 500 lo mfethu hayi asafuni ke manje ukuthi ngisuke eduze kwakhe lo yena ke phela kufanele ngibuye ngiyedladleni mina lo dayise naye ngidayise naye yabo kanti istory sesiyamlandela uyafuneka yabo masifike itolo kuthiwe inabanade bekufuna la bakhona intathu uyidayisa yabo intathu batshela wona noma batshela lo hamba naye sihamba naye indawo yabo batshela yena kodwa lokho yena oyincinzile yabo nomuntu athe kufuna la kuthiwa khona into obuyidayisa ngazi ukuthi ufuna ukuthenga kanti usefuna abanikazi inkinga bengazi naye ukuthi kuhlala labantu la tshela ukuthi abantu bokufika abahlalayo yabo kanti ididekile umZulu phaqa wona umZulu uyinkinga uyinkinga ushayela isex phela osematekisi yabo iwe belifuna kabi khanjwa ngequantum yabo sigcine sitholakala seyitolo yabo ngitholakala kanjani ngisulokhu useqisa ethi ngagcina ngitholakala face siphume itolo kusho sathi siyobhema sesiyehla siyendlini sabona ngemoto yabo
siyabaleka phapha yabo insibhamu hayi wongolo ubaleke kunjalo babezomdubula baba babezomdubula kusanda kufa umfana nje khona erenk unaye wayekade incinzile eseyogibela ke sethu awuqala uqedele uzobuya kuleyo first basibamba sifake emotweni sekusini yabo kuthiwa nini sihamba nani siyapi yabo siyaboma malume kusase ngomalume yabo siyaphi malume kuthiwa ngiyokhomba la ukuyikhona dayise khona le hlanhla le uqhamuka umama bengade ngisebenza kushuthi ngayizolo ngololu suku intshontsho lo mama asho hayi lengane bikade kwami sebenza yabo indaba ilahleke sengiqedile ukusebenza ntambama sengiyothenga iskefu yabo bathi ngohlangana lo mjidi hamba edayisa le nto yabo gaxele kanjalo ngenxa ukuthi ufuna ibhaya ngithi hayi bhaya ukuba sambi sithenge ngoba nginemali ade ngisebenza pitch job yabo khona la elokushini hayi sambi siyoqabula sibheme kamnandi ngimbhemisa imali yami ngokuthi kunalento esiyidayisa vele nayo usazongibhemisa yabo hayi sambeke sesihamba sifuna ibhasi yadayisa nesimthola ke lo mjidi yabo uzoyithenga kamnandi masithenga maseyidayisa imali sidla naye yonke futhi yabo ithi mesijumpile ke sekuyikhona la kufanele khona iphume phela lento siyafuneka sesibanjiwe yabo hayi ngisisho isitori ukuthi cha mina kanje ngicine la sifuneka masibanjwa la ngizosizwa umama lo bengisebenza kuyena kodwa ngokuthi into ilahleke usushayisile yagcina ifana inamathela nawe ko yagcina nginamathela kodwa umama uyasho ukuthi lo bekade kwami esebenza egaranti shaphansi ngonyawo umama futhi wangisiza kona ngoba kwagcina kuvela ukuthi hayi ngesikhathi sokuthi bengisebenza kuwakhe sihlangane naye lo mjida bese evele iphethe le eseyiphethe seyisebenza nothi ukuthi uhambe wayoqhekeza hayi kube lapho ke ngalo mama futhi esebachazela labo somatekisi ukuthi hayi umfana lo kanje bekade kwami ngisho ngithi hayi sihlangane nomfethu esevele eyiphethe mina ngimdayisisile yona ngingekho isigamukweni eyisatha endaweni esikhathi yabo hayi inhlanhla leyo bangizwe kodwa laba abanye uyaboza bayizwa kahle lento kuthi hayi naye lo iphara vele iphara le siyamazi uyatshontsha vele uke wazenza lezi zinto phambilini yabo usushayela le ufuna ukushayela lento abangakubambanga kuzo ngokuthi bangazele ezinye izitori ezindala yabo sekuthiwa vele umsebenzi wakhe yabo lo kuthiwa simyeke sihamba naye afu mama lo bengade ngikwazi ngitshela ukuthi waze wangibamba kanje wathi hayi myekeni bengishaya hayi ngamane nibulale mina wangibamba kanje lo mama wakuseva lo mama ngiseva mfethu accuse bamthatha ke bahamba naye ngemoto bayomshaya yabo kubhlungu ke mfethu yena wagcina umuntu ongabuyanga wona mfethu yabo ngokuthi wagcina eshonela khona lapho umfake emanzini shawa wafakwe emanzini umngeni mhlawumbe ukuze ngomngeni umfula umngeni waphoswa khona emngeni seshayiwe kusho wahamba namanzi akazaphinde nje abuze ube manje tholakalanga kuze kube manje akaziwe uphi umndeni wakhe akaziwe umndeni wakhe usuwagqiqa bheke ibhedlela ema-police station khishwe ithombe kuyimanje phelile 7 years wemfisi phelile 7 manje labantu agcinele ezandleni zabo kuthiwani amaphoyisa angazi-ke mfisi indima yawo ihamba igcinephi uyabona ukuthi lo mama wakuseva lo wemfisi ngike ngisho ngithi loya mama impilo yami wayiseva umuntu akwazi ukuthi athi ngamane nibulale mina angene phakathi kwesixuku mfethu wangibamba wangiholda kanje ngishawa ndoda ngilele phansi wangiholda kanje wathi ngamane nishaye mina ngoba bekwami ngakufela lokho ngasho ngathi
idlozi lami lo mama mfethu isindisile impilo yami. Hey, kodwa madoda akasabuyi nomfowethu bekade sinaye ngihamba naye sidayisi. Kodwa madoda nishane ungathi usinde ekufeni kodwa still usaqhubeka nezidakamizwa. Hey wemfethu hayi ngoba ngithanda angisafuni yabo ngikhathele ngiyafisa nami ukuthola usizo lento iyangidla mfethu nakho ukuganga uthola ukuthi angikufuni kodwa iyakuphusha qalekile le arrosta le yabo uthola ukuthi sigcwele la emgaqweni isuke emakhaya kokunye izona izimo zale arrosta esiphathayo ugcina ubona ifoni yabo SMS nangu sise ngena ngale kitchen ifoni yakhe la ishiye la ugcina udlula nayo pho yabo ngokuthi usalahlile usengasekhishini kanti mhlambe besayongenzela ukudla mina sengibona ifoni lapho sengidlula nayo ngiphuma ngiyahamba yabo yini ile nqaleko yayo lento mase uyidinga mongachazela umuntu ongawazi arrosta nje usuke kwenzakalani hey yabo amalungu omzimba mfethu ukukhathala ube imvithi engazuthi mhlambe kade awushawa umphakathi noma kade usebenza akwenzi kulutho nje mfethu amalungu omzimba uvesa nokukhathala ulokheke inyawo ungahambeki yabo isisu siyabophana amathumbu siyabophana amathumbu inyawo uthola ukuthi amalungu omzimba ngathi kade uhamba khathela utubekile umzimba wonke ngathi ayahlukana phakathi kwathi ayahlukana omunye uzathi akugijinywe kuyena la phezulu alale phansi ngenxa yani yenhlungu asuke ezizwa yabo kokunye uthola ukuthi sisu songelene yabo siqumbile ndoda sigcwele usuke kwenze njani ukuthi umuntu usumbamba uarrosta ngangothoze ucela bemshaya abantu usukezwa lezi inhlungu ezikuyena wona mfethu engazi ukuthi ingakhishwa ngokuthi ashawe yabo ngoba umunye uzathi akhanjwe phambi kwaphezulu kwakhe kugitshelwe kuyena emhlanje ngeenyawo usukezwa lezi inhlungu ezisemzimbeni engazi ukuthi angathola into engazi ukuthi indokwana noma agxotshwe ukuze kuzophuma lento ezibhlungu obuzokhipha lezi inhlungu yabo sukezwa into ekanjalo yamapheni ikuphi lapha mfowethu kwaphindwa wagaxela khona uthi kade wasubona ngiye ngagaxela wendoda kodwa lapha ke ngangingazi lutho yabo umfowethu nihlezi nithi ufika xoxa umuntu bese kethe lapha ngangingenze lutho umfowethu ngangingazi lutho lapha ngempela umina owayebonile umuntu ephethe TV yabo kushuthi mina mhlambe iphutha lami noma into engase ngiyifela ukuthi ngangibonile yabo ngimbonela buqamama ngiqale ngixaka ukuthi ngiyalithanda la buqamama lo mjidi ufunani ngala ngiqale ngiyayibuza ngihlangana naye lo mjidi ufunani la ngasemadlaleni ngoba kwajwayele ngala usinawana yabo uyile nhlobo engazi ukuthi iphanda ngemishini kodwa the time umsebenzi ungekho njengobusika kanje abo umshini usuke ungasebenzi usuke etshontsha yabo kodwa kubantu ngazi ukuthi uright yena umuntu eqondile umshini ayiphandela ngayo kanti uyabhilikida yabo hlangane ngiyehla mina ngiyedladlini uyanyuka ngiqale ngixakwe yikona uthi ufonani kala kajwayele hayi fike edladlini ngishawa uarrosta lapho yabo angeni fike ngihlale edladlini ngihlale phela isikhashana sengimbona sigudla phesheya mama hamba ngomunye umgwaqo manje kade nyuka uyiphethe kuyiplastic emnyama hayi TV leya isekuseni nje ekhaya mhlawumbe zabo 8 tuku fika umakhelwane uzwana noma yabo uzobuza ngalento azakhiphe igama lokuthi kunomkomelo ke azokhipha yena ufuna umkhondo ukuthi ubani ungena kanjalo mina ngibonile umuntu phela egudla yabo ephethe lento futhi ngibonile ukuthi yona TV le yabo i-flat screen hayi ngisuke ngizwe le mali futhi nami yabo hayi
qonda ngqo kulo mama ngiyamtshela hayi mama ngiyezwa kunesimo kanje senzekele ekhaya ngikhombisa umama ho bekla gazi uyihle ngezandla ho hey uyena impela mama lo kunamandla ngiyamazi vele uyisigora lo mfana yabo hayi ngeke uyena impela mama ngimbonile ke futhi mina uAroso usuphusha umuntu utheze kwazi ukuhlephula ibhedla kathi ngamandla hey wendoda leyanto ungabulala umuntu njengoba kutshela nje leyanto uma usuyidinga usuyifuna yiko ukuthi umuntu ugwazelwe wabulawela ifoni uyeza leyo nto usuku usuyidinga isuke sikuphoqa yona ukuthi ngithole ya uyamtshela lo mama ukuthi yena yena impela ngiyamtshela ukuthi Poleti uyena impela ngimbonile abuze umama imake kuthiwa ngiya enkantolo uzoba ufakazi ngimtshele ngithi ngisho enkantolo ungahamba nawe ngibe ufakazi ngimbonile eze eyongena kubo bekukhona ngisho ubaba wakhe egcekeni ngiyamtshela ukuthi ungene kubo kukhona ubaba wakhe egcekeni uqale wamkekelela wadrawunda endle ufuna ngamboni kanti uzothi methushuke vele wambona ubaba wakhe futhi azange ngene endlini yakhe udlule same time nayo ngimbuka ngoba ungaphesheya ungaphesheya ngibuka yonke into eyenzakalayo qamama ayadlula angangeni kwangena kushuthi wayese ilanda eseya straight ebhayeni yabo hayi asini lo mama hayi kulungile ngizotshela usibani bafike entambama kiwe khona hayi bafike ngempela entambama kushawe imoto kiwe khona yabo hayi abomtholi abayitholi iCV bayamthola bayayiphika futhi yabo sebeyabuya back beza kumina kuthiwa hayi lo fana uyayiphika iCV ngiyabatshela ukuthi hayi phela vele ngeke azayivuma kalula kanjalo ngeke azayivuma khonto kumele enziwe fanele yabo leyo ngitshela mama uthi hayi nini enisuke naya ngalendlela enike ngayo kumele uxoxiswane kube nixale neza kumina nginitshela ukuthi fanele nenze njani kuyena ukuze azoyikhipha ngoba njengoba ade ngimbona akangenawo wangena kubo futhi bese ya straight kumuntu oyoyithenga ngalesa sikhathi awunhlanhla le uthe futhi meya lapho ngambona la sithenga khona yabo bhema ngalendlela ukuthi ubhema lokho kuthi uyirock ukhipha ngamadrad wayibona lo ikhipha ngamadrad vele ke me right inemali uyathanda ukuyipheqa alokho wayibona yona asofuna ukuvuna ukubuka ukuthi uholile unemali wayibona yona isiquka namhlanje uholile bhem uyaphindelela wona mfethu bhem uyaphindelela awungeke umuntu bhem irock iqhuze incane lo 50 rand ishuthi ushaya okhipha amadrad lo mthalo okhipha amadrad uyathanda ukwapheqa lokho ewavula yabo ufuna sibone ukuthi right cwa ukuthi ayiholile kusibani namhlanje simpome kanti ngobuka wonke lo line yabo qamba sekuzwakala le story sokuthi awu CV kanje hayi vesane ngigcwalele ngimtshela uma wena ke ugaxela kanjani ke ngaleyo nto gaxela ngokuthi mina ngibuye ngisebenze khona kulo mama egcekeni yabo yona uvele umuntu ongisolayo mina ngiyisuspect yokuqala mina yabo yona futhi mangitshathi namtshala ngoba nimusele sure uyitshela ukuthi hayi didisa umkhondo kanti ngalezo ikhathi ngike ngaganga nami vela ngibhiki kodwa bese ngomuntu oyibambela amatoho yabo emphakathini sekukhona nomama abaziyo ukuthi hayi ngempela hayi umfana lo useshintshile useyasebenzela emagcekeni hayi akukho ukulahlekayo uyayibona into kanjalo hayi ngoba bebazi phambilini ubune sandla bese ethi nje isithela khona ukuzolahleka yabo kuthiwa ngisegcekeni kodwa siyabona manje ushintsho ukuthi hayi mekhona la egcekeni esebenza akukho ukulahlekayo yabo noma esengekho futhi hayi akukho ukhambile yabo bakholele ukuthi hayi kushuthi useyiphethe kahle usenza amatoho lawo la emagcekeni yabo sekukhona bathi hayi siyabona impela hayi usushintshile yabo usuyisebenzela kanje asezwe kuthiwa mase kuvela leli cala ke manje mase kuvela lokulahleka kwale TV ke manje sekuvela lokulahleka plazi ngibuye ngimisebenzele umama yena lo lahlekela uvela uyangisola yabo uvela uyangisola
yabo ngimtshele kodwa ukuthi hayi mama kanje angibize ngiye kwakhe ayongikhombisa ngimtshele ukuthi hawu uyabona ke indlela angene ngayo uyena impela unamandla vele uyisikora kuyisikora yabo amaphakla gaza lawa lelo mnyango nje ube sanolqethula kanje hey uvele isikora jakubani hlephule nje ngezandla yabo manje bakuthinta wena hayi azange ngithinte kodwa nje into nje yasala nawe into nje inkingi leyo yabo yasala nami kodwa nje hayi ngizange emajaldini khona ukwazi uzungena uyoganga khona kuthiwa ziziphi wayitsayini emajaldini ngenile ko Pine Sound saniya bagcine sebengifuna ngezombe yabo yini noma ubungabambeki hayi kona bebengibahamba hayi isuka yifana ukubhlokhe kwaqaqala khona khona la isani angase ngiphuma mfethu sengithi ngiyaphuma yazi thini ungena kanjani uphuma kanjani kushuthi bekade kona garden service bahambe beclean amayadi kushuthi yabo basazosuka kuleli baye kwelinye kamakhelwane kushuthi bahambe clean nje indawo yalapha amayadi akho ngingaphandle kushuthi mangifika ngiyeza umshini uyaduka kubiwe ngoconcrete yabo impukani yasho ikubiwe ngodonga lolu ongaboni ngale gibele ehlahleni yabo gibele ehlahleni ngize ngiboneke khona isihlahla seduze no concrete lobi njoba ngigibela kulehlahla seduze no khonkolo lobi ngikwazi ukungenela kukhonkolo kwa ukugulukudela kwami ngaphakathi kuleli yadi mangena kunama camera cabanga uyawabona ngiyawabona sengingenile ngiyabuka ukuthi ayisekho enye into don't ijacket ngithi nje ukuthiya nje ukuthi noma ingibona kodwa ngingabonakali kahle ebusweni hayi ngangena mfethu egarage lapho ngene egarage ingubo zitakelene ingubo zokulala blankets batakelene ngathi mangisi inhla inqumbe donse ngathu phose ngale komthangala ngangaze ngiyembathe njengomsuthu ndoda ngathi uyazi ngathi ngiphuma ngikhavile ngenzelani amakhamera nangala khona ngaphambili nangale yakho ngaphuma ngikhave ngaye ndoda sengiyabuya ngosuku lwesibili ilanga waphumelela lokuqala ngaphumelela okokuqala sakwenzela malini wathathe ingane ndoda hayi ngayishaya imali lapho ngoba ngangidedele idradi fresh ndoda kanti angazi mfethu yabo nje uba sengibanjiwe okay uyabuyela okwesibili ubanjwa kanjani mangibuyela okwesibili ndoda khona igarage futhi kanti umlisa ukhona ngaliso sikhathi uzofika ngisase garage ngizwe ukuxhaxhaxa igate kunodonga yabo umuzi lo okanye mebephuma la khona iminyango eminingi kodwa khona indawo baphumela kuyona mebephumela kuyona le ndawo inegate leli liyapi eliya ngase garage engathi uzuyibhekise phansi isilungu lesi ayivuleke leli gate ngizwe ukuthi hayi kuyavuleka khona ophuma ngene phansi kwemoto kanti beza la igarage umlisa wakhona useyaphuma njoba khona bezobheka ungena phansi kwemoto ngathi uzosuka ngayo emva kwayo vele uzongena kuyo mengena kuyo yahlangana namadoqo isicaba manje ngilindele lentombazana ukuthi izongena kanti intombazane iyasebenza la ekhaya ibimphelezela kushuthi lo baba la ekhaya mhlawumbe izovala amagate kanje ivale isicaba segarage yona ke into yangibambisa ngoba ngangisacashe ngaphansi kwemoto isuku angangiboni azoyophuma esangweni intombazane ke le iyona esengibona ibesana iscream kakhulu ngalendlela ukuthi wayizwa naye sephuma lo muntu wemoto ngangiphethe ummese ngokukhiphe ngikhava intombazane siyongena ngale ingene sesibangisa ngoke lamaplangwe leli engene kulo ingaphakathi ngaphandle sesibangisa ngiphethe ummese yabo kanti uyezwa nalomlisi isikhathi scream kuzwa nomakhelwa abuye lo baba lo angijahe
sekufanele ngiphume kule concrete yangisimanje ngingene ngesihlahla sekuphezulu-ke sengingaphakathi ungaphakathi kuphezulu-ke ngigcine nginontshela ndoda ngigibela phezulu khala kaqangale lo muntu la lo wemoto umnikazi walo muzi useda waze washo sengibanjiwe wathi yabo wena ukube isibhamu bengisiphethe ngaba nenhlanhla ukuthi la muntu uyilungele ngathi umuntu oyisontelayo ngimchazela ukuthi hayi cha baba bengazi bandla bengitshela umuzi umlungu yabo ngibonela amajalidi bengazi kuhlala kanti umuntu ufisa ophilana ngamkhalela ngalendlela ukuthi waze wasuka ePaki la ngibanjwelwe khona ePaki wabuyela kwakhe wayongenzela amasemithi lo wangenzela ijuice amasemithi urich unana lento kusuka yini ihama ebole into efakwayo angizazi izinto zesilungu face angenzela urich amasemithi lo muntu akagoqe ngeleli iphephe elimhlophe yalibo usuxetshuliwe noma shayiwe shawa ama-security blue ndoda okubuhlungu mfethu shawa umuntu omnyama mfethu isiphambano mfethu mhlampe bawu-7 mhlampe ngaphezulu wa-7 ishawa umuntu omnyama khona abelungu laba abelungu abangishaye ngishawa umuntu omnyama nje mfethu cabanga ukumelele ungimele yedwa kufana nokuthi wabashayela bonke nalaba bantu sePaki shanga edonkepiri ngaphansi kwenyawo kuthiwa amalahle yabo shanga edonkepiri ngaphansi kwenyawo wajika athi angisukume sirawunde iPaki le nkulu lapho angikwazi ukuhamba kahle ngenyawo gijima ngilandela ufundiswa amabhulu uhlukumeza ukuphanisha umuntu ufundiswa amabhulu cabanga kodwa awangithinti inhlobo wona kunalokho laze lazwele linge ngalibona donsa ugwayi kodwa ngifasiwe mfisi la ngama-cable ties yabo la ngilayisela lokufaka emlomeni la ngibhemisa ngiyasho ngithi buka nje iy'puni selize liba nozwele lo wakithi yenza futhi ukuthi umuntu okade wasenaye entshontshelo abantu badiniwe mfethu abantu bayatshontshelwa abantu besebenza izinto zabo kanzima bentshontshelwa and futhi anijwayelekile ukuthi nibanjwe yebo le nto le so manje uma ubanjiwe noma ngaba kuwena umtshontshelwa usuke sekhokhisela nalo ongabanjwa sikhiphela kumina isibhoko uqinisile suke sesikhiphela kumina isibhoko so bafuna zingane iy'ngane mfethu hayi ngengiqamba manga hayi azikho kwangathi uyayicabanga nje pho leyo nto hayi mfethu ngathi yazi it's like uyacakanje nginayo lengane hayi mfethu nengane yazi mfethu ukuqala kwethu masikhuluma ubungaflow bengingathi manje uhamba uyabambeka kodwa ezikade uqhubeka sesihamba sikhuluma wasekuyadedeleka bese ngiqala ngingabazi ukuthi awuzethi manje ubona umuntu angilethela yena lo muntu lo so bafo lingathini lakho kubantu mfowethu yabo nje mfethu ngazi ukuthi uyazi kade ngikhuluma nomunye umjini sithi awubheke nje mfethu khona abasangena bebona mfethu konakele kanje thina lento siyiqale kungekho phara thina lento ekuthiwa iphara bengekho mina ngiqala ukubhema ihunga bekungekho phara yabo ekuthiwa iphara nje iziyaba khona umuntu esengenile kulento kwama kuba khona abantu ekuthiwa amaphara nakhona masithi siyabheka kushuthi laba bangagezi yabo ukuthi umuntu wayesahlala emadladleni thina besiyikliniki thina kodwa futhi siyiqala ihunga besenza izinto wona mfethu ngathini iy'ngane siyincinza iflagi siyishaya yabo noma siyishaya leshandisi kodwa kuke kwaphuza ukuthi kubonakala ukuthi yebo uyabo ngokuthini isiklini siqonda iy'ngane siyishaya iplug siyishaya uyabo impilo siyiphila nje mfethu abanye bayazi ukuthi hey mama sekuthiwa impela labafethu bayavala kuyihunga babuyele egamini bayazi babhincisela ngancane yabo khona nje abasimincela kama sithi siyayeka ngoba yazi seyithatha intombi yabo khona bathi bambe ngakho face khona bathi bambe ngakho abanye basithi sifuna ukuphuma
hayi basicince ngemali ufunani sihambe siyobhema uyabona ukuthi sifuna ukuyeka manje ukubhema lo hayi udakile besivesane simbize simhlalise naso khona somnika imali yalento unamanga ngeke azayiyeka uzoyibhema uzoyithenga lento samnika imali yabo bakhona abantu abanje awuthola ukuthi abakufiseli nje ukuthi hayifanele uphume basafuna ukuthi uqhubeke nawe lento abanye izathu ezithize bayazi phela ukuthi bese beyekile laba hayi bazosiveza obala bazosinika inkinga yabo leyo face like ungathini ke kubona laba bangangeni kuzukhala ukuthi abantu basathutheleka bangene kubeni benibona ngithi nje mfethu mina ongakangeni angazi afune ngisho i-taste yalento ngoba bandla imnandi kodwa izokumosha mfethu yabo isimoshile ngimoshile mina mfethu yabo ngimoshile ngilahlekiselile mfethu ihunga mfethu yabo mfethu ngangene izinto mina mfethu endlini engishanga TV ngishanga plasma thola ukuthi awu2 endlini same time yabo kodwa mfethu ugcine ekhamba kuphela konke lokho endlini ingubo zokugqoka iphela zonke yabo amagama lawo esiwathanda abizayo ngagcina ngigqoka bona name ndaba yabo leyo ugcina ngidlala omathonsolo ama-radio awasekho ama-plasma awasekho ama-DVD ethi ngiwadlala yabo mina bekugcwala endlini yami kubuka ama-TV silalela ama-radio endlini kuhlalwa ingoma kuthengwe iplug senze izinto kufika iy'ngane yayibona leyo mpilo face sizizwe ukuthi hayi nathi so out yabo leyo nokotini hayi soshaya siyi-covered kodwa kuthe sesingenele leshandisi face kwaphela konke dayisa ama-TV dayisa ama-radio kwangobo zokugqoka dayisa mfethu so manje umuntu engike ngimbone sangena mfethu besane kube buhlungu ngoba ngisuke ngisho ukuthi ungazi kufana nongaboni ubona thina noma ubona obani engazuthi bayenza nje obani lento kodwa hayi abawona amaphara yebo leonto hayi naba nje obani omunye ayigoqa ukuthi hayi uyibhema mina ngeke ngifane kodwa nalabo ngeke ufane nabo ngoba sangena safika saqala nemali sayithola yabo sinomu kanjani nakini fika ukuthi waqa olethu shaya ivalo unikeza imali fast yabo kuyaphela kodwa lokho ekuhambeni kwesikhathi ngoba phela kuhlezi ubamele ngokuthi uzolokhu ufuna imali kubona ehlahleni ugcina usuphuma usuya nangaphandle ugcina usuwenza nento engekho i-arrosted ayakujaha ufuna ukuthi ungibheme lento ukuze ube right ukuze ube umuntu nawe uzizwa ukuthi hayi ngomuntu-ke nami kufanele uqale uthole lento usukwini makusekuseni nje kuswa kwakho kufanele cabanga lento sekuseni cabanga lento bese ucabanga uma umuntu ophilayo usile kuseni uyavuka urhutshwa ukuthi kufanele ngiyophandela lento sebusuku ayibo sekuseni isemini ntambama sebusuku hlezi ufanele wena uphandele lento ebusuku kufanele ulale kufanele uthwenge ubuthongo bokulala ngoba ngeke kumani nje ufike ulale nje mfethu ebusuku kufanele uthole lento ukuze ulale uvuka kufanele uthole lento uyosebenza kufanele uthole lento ukuze ukwazi ukuperforma kahle emsebenzini khona umsebenzi odingana amandla yabo kufanele uthole lento ngoba ngeke uvesane ukuthi hayi uyavuka ngiyosebenza uyitholile lento hayi ngeke ukwazi ushawa roast udawe ehuqa malungu xapha amathumbu yabo leyo ngeke usebenze kulokhe kamadolo isandla ukwazi kwenza lutho yabo ungashawa umfana omncane ngenkulu impama la ngaphandle uthi uyihambela la kanti uyibanjele we-arosta nawe uyibonela isidididana umfana uthi mhlawumbe usondele eduze wakho ucoshele ithini asho ngenkulu impama umfana omncane yabo leyo yikho amaphara ukuthi mhlawumbe likade libamba umuntu inkunzi seliyahutshwa alikuwa ubona ngathi kuyadadama maligijima alikwazi nje ukugijima kuyenzeka ngoba usuke u-arosta uthola ukuthi u-arosta umbambile wena mfethu usuke wathatha ngo-arosta wabona into ingalahlile yabo kodwa uyibona ilahlile hleli kanje ongafaka i-calculator hleli kanje wayibona leyo nto awusabheki wena mfethu enye into eceleni usuyibona nje ilahlile awuleki hlula nayo
kanti awunakile kunomuntu nje ola emva kwakho ukubukayo kodwa futhi ushaya ngathi akakuboni yabo ubone ukuthi hayi lahlile le kuhlula na kanti umuntu ubuka yonke imovie yakho yenzayo yabo leyo uzothi uyithatha nje wena uthuthuthi so ngqi yabo eduze ndoda wenzani yabo subanjiwe yini uarosta ubukutshela ukuthi ayilahlile lento awuzobhema la mangishiya le nombolo uzobhema yabo leyo besana ubone na ukuthi ayona into ezongiqaqisa le arosta nqamuka kanje pho ande mashana ke ngiyanqamuka phela mfisi mangihlehla le nombolo imhlophe le zonkantinana sokuyi sawuqala phansi ngicosha amathini eyadonsa lento yamathini mfethu phela ama-awa ngikantinile hayi ngeke mfethu ngigcwala ngeghost kanti usuyifaka mfethu enqaphulweni nje lapho bese sigcwala ngeghost ila usukuhlohla khona u-arosta ukuthi thathe kanti usiyakulahlisa u-arosta uyibhadi uphanda ngawo ungaqaqile uyibhadi u-arosta manje bisene ukwenza isinto nje mfethu uphatha ngawo uzophatha ngo-arosta uyibhadi ufisana ukwenza isinto bese ngekho uzobuzwa abantu kuthiwa wena ubuwenzani bubone ngathi ilahlile inombolo buwenzani kumhlunguni usobanjiwe so ubuwenzani kodwa wena bethi ngiyazama nami ngibona ngathi ilahlile kanti u-arosta usuphusha le ndlela ukuthi ubusubona ukuthi hayi le izomasha nje phela ngisho 30 minutes kanti ususenjeni kanti ususenjeni ususengqavuleni suyifake ebishini mfethu sokuyithathe ngo-arosta phela wanti mfethu ngeke ufike ngisho lapha ekhoneni ngeke ujike ikhona hayi suntante emoyeni igwegwe sizikubambile yabo yofa wekwantanta nawe lapha eThekwini ayi ngiphethe kahle ke mina sekuyimfethu sengibona ekuyafika lenqamuka lesawa ndodingi kwayimanje kuseni ngiyagudla ngiqoshela amathini mfethu buhlungu ngibona omunye mfethu ishaba ngesithini akuyena lo kade ngibona bedlula naye kabila mhlawumbe uyena kuthiwa bebamba inkunzi mfethu ngiyafika mfethu nasemabhasini cabanga omunye ulele phansi nama-security namaphoyisa unjani mfethu phuphume ngisho amazinyo ngithi ngiyabuka eceleni kwakhe iy'tina manje ndoti kuthiwa ngabe bamba inkunzi ey'ngasho ngithe mfethu yabo nje sengcupheni mfethu yabo uthi uhamba mfethu ungazile ukuthi ureyisekwini ungenzanga lutho yabo mfethu ngase ngitshontshe mfethu eThekwini angitshontsheli bantu angibambe inkunzi ngikhala phela wona lo kwamathini mfethu ngiyicoshela imali endala ngoyishintsha yabo uyayizwa mfethu hayi mfethu inkunzi angakayibambi mfethu abo ngihlonipha kabi mawushintsha imali endala kuba yimalini hayi kuya ngokuthi yona mhlawumbe ingakanani yabo faka emshinini ubala mhlawumbe kuphume lo 20 yabo bakunikele imali eyiyona kuba yileyo mali eyiyona yabo nami ngisuke ngenzelani ukuthi mfethu ngiphile nokuthi ngilokho ngitshontshela abantu ngibambe inkunzi yabo ithi hayi ungcono ngizamile ngalendlela noma bekhona bathi isikahotile wena mfethu yabo kodwa isikahoti siphila isikhathi eside mfethu leyo nto-ke nami engayibuka ngabuka ukuthi thina sifuna ukuthi sibe o-fast lane sithi senze izinto yabo leyo nto siyashayeka siyashawa kuyafiwa kanti laba abeza kancane wena mfethu abeza kancane uthola ukuthi bayasurvive bona abo bayaqhubeka basakhona kodwa wena uzofuna ukuthi ubone izinto zilahlile uthi nje weyishova wena seThekwini la mfethu ngibonile abantu befa ngabuka ukuthi impilo yami nami mangizogijima ngithi ngifuna ukuhamba naleli qembu umama ule emakhaya mfethu kube yabo nje mfethu iyona futhi lento mfethu iyona nje lento mfethu sesixabanisa yabo nje mfethu lento mfethu iyamoshelana cause uma wakho manje ukhala ukuthi umuntu okhule phanta kanzima ukuze nidle
So mhlawumbe bese kuyisikhathi manje ukuthi kube wena manje ondlu manje. Kahle mfethu ufaka ngabe mina manje. Wena ubhizi ufit u-arrest. Mfethu yabo ngisho mfethu ungedlu kunembeza ukuthi ngcono kube lo mphante ngouphantelayo khona engikwenzayo mfethu edladleni. Yeah. Olethu safari shile mfethu ngiganga mfethu ngenza amacala lingikhokhela mfethu imali mfethu kokunye ekhona kokunye engekho mfethu izinto ngikhandela isitori ngokuthi ngaziwela ukuthi kuzothiwa usubani mfethu uma wami kubhlungu mfethu izinto adlule kuzona ngenxa yami yabo buhlungu mfethu. Lesi sihluko esingaka senzeka kubazali ingane ezidakamizweni bona abahlukumeze ukudlula nendlela buhlungu mfethu akhokhe imali usola ukuthi ngiyanqaba ngithi ayingeke angikwenzanga ukuthi kodwa mfethu umzali yaboma wami mfethu ubuqotho la mama mfethu ayikhokhe kunjalo ngithi ole ongcona babulale mina ke mfethu yabo thola ukuthi umzali mfethu uzokwenza ukulungiswa mfethu abakhokhele labo bantu sekukhonjwe mina kuthiwa mina ngoba phela mina ngaziwa njengomuntu vele yabo ngithi ngiyamvala umama ukuthi ayingeke ungayikhokhi sokuthi nayo usebhekelani ithambo lami sebhekelani umndeni ekhaya labantu bazobuya bazoshisa ini yabo umuntu omdala useyahlukumezeka yabo mfethu kubhlungu kona mfethu abazali mfethu bayasithanda ngifuna uqamba amanga thina isiphuma emaceleni mfethu senze into engekho yabo true leyo ngafethu esayibhemayo mfethu yabo isimoshelile mfethu isimoshele kakhulu ngeke ngifise nje ukuthi ungazi uyitest musacabanga ukungenela kuyona ungazi ubone ngazuthi oyibhemayo mhlawumbe usile noma izinto zenza kangcono noma uba nemali ungaboni kanjalo kunzima la kawunga mfethu kunzima kunzima yonke izokuveza obala mfethu uyayazi inamba kama wakho ngiyayazi ngekhanda mfethu awufuni simshayele ngibingelele mfethu singamshayela mfethu just umbingelele just mfethu umbingelele ngimtshela ukuthi hayi ngikhona oledi ngiyaphila mfethu ngoba naye mfethu ngagcina ngingakwazanga ukumfonela ngimtshela ukuthi ngiseThekwini-ke manje 78 number ngizazi ngamakhanda ngiyazi ngekhanda mfethu ngiqikelele ukuthi ayingcono ihlale ekhanda ngoba sibuye sibone copy this tune press any key ingane lezi zifakela lezi ntomdala. Hello. Yeah. Yebo njani ma? Ngiyaphinda. Ya imina oledi sesisithi isikhathi ngingakuthola ngisho efonini bengithi ngikutshele nje oledi ukuthi hayi ngikhona abantu ngiyaphila noma ngingenani ngiyazi mina wayihambela oledi yabo right kodwa right oledi ngihamba ngaboka ubusuku lo uyakhumbula naku ngisebenzela uzamo ngangihamba ngithi ngiyabuya kwangabuyeka yabo ayilindelani angiyofuna logwayiwe seyinkinga oledi angiyofuna wona cabanga lindelani ebusuku oledi ngaze ngagcina sengifika angizwa ngizile ohleli khona salo njengokuhamba kwakho kulile oledi hayi kuzolo hayi ngeke kuhluphe oledi ayikalungi leyo nto ayikalungi leyo nto yami uhambe usebenza uqina lapha kubo uba uzameli ngoDisemba ufuna manje uhambe uqina kubo hayi angazi singaxhumana kanjani yazi angizwa ngisangazi singaxhumana kanjani naye
Angazi-ke nami uzongithola kanjani. Hey. Kodwa kusho ukuthi ngizolokho ngifona na umfonele mtshele mawukuthi kanjani ngizobuya ngifone mhlambe sakho usuku engadlula ngala ngisathi la. Akuthathe lapho ethola phi lapho. Awufonela mina. Ofonela le number le. Professor. Ngizolokho ngifika ngizobheka kulo bhodi. Oh. Yeah. Umandla uphi? No right. Manje nange lapho. Oh, ikakalungi lento yami. Kade ngithiwa akalinde futhi inyanga. Oh. Hey. Hayi ngiyezwa. Onele khona kwathiwa abalingani futhi eyinyanga. Oh. Hey, kulungile. Hey, ngaqedi isime la bhodi. Okay. Bye. Yabonga gogo. NgeThekwini. Yebo. Oh, uyayithanda iThekwini, okay. Cha, inkinga phela ngayichaza nje ukuthi lapho isimo yabo ngcono ngala. Ungafuni ukuyeka. Ngiyafuna yabo la ngikhona wema. Ngicela ukhulume nalo bhuti ongcono uzongizamela indawo engcono ukuthi ngisizakale. Oh. Siphezulu kwayo le. Sanibona ma. Yebo. Ninjani? Siyafika njani? Hayi siyavuka ntombi endala ukhuluma noprofessor la. Professor. Hayi zama khona nalensizwa lo ukuzama ukulungisa impilo yayo. Yikho ke phela izeke kungelula. Yeah. Yangitshela wena impela igemegeme nezigigaba esidlule ngaphansi kwazo ngenxa yezidakamizwa. Sinohlelo esinalo lapho khona ukuqwashiswa khona abantu ngezidakamizwa. So siyasibize bona basezidakamizweni ukuthi bezokhuluma nomphakathi. So umfowethu lona ungomunye babantu nayo theje uyayinikela ufuna ukuzoqwashisa abantu ngoba abantu abazazi inkinga ngezidakamizwa. So since bona bephakathi kuzona izidakamizwa babhulile ukuthi bazophuma inqina lapho khona bezohlaba ikhwelo ekuthenini bazise abantu abangangena ezidakamizweni beqwashisa izingane ezisezikoleni beqwashise nabazali abanezingane ukuthi kumele bezigade ngesimo ababhekene naso bona ngoba umuntu uma engena ezidakamizweni ungena kumnandi kodwa mase ngaphakathi akumnandi neze. Manje sizama ukuvala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma njengoba naye nje sifuna ukuzama ukuthi agcine asizakele kulento le. Yebo ma. Wena baba umsebenzi usebenza kanjani? Yebo mina mangenza izinto ezikanjalo nje ngisebenzisana nabo abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni. Manje na kwasa rehab. No mina kwakhona ama rehab engisebenzisana nawo futhi ngisanda kwathola emva kwesikhathi eside ngisebenza kodwa akhona sekwazi litha sondele eduze kwami social development usondelile eduze kwami umama Ntombe lo umphathi kuona ukuthi if ever kunomuntu ofuna ngimlethe rehab kumele ngimlethe ngebhadi ke manje oba seku December sekuzoba nzima ukuthi laba abafuna ukuya manje ngibahambise since isibalo sesivele sesishayile sekuyoze kukwazi ukuthi kuqale ngonyaka ozayo futhi asimphusha umuntu kuba uyena ophusha thina ukuze kugcine nakwazi ukuthi asizakale. Yebo ma. Ngane yami ngiyabonga kakhulu mase angakwazi ukuthi angene kuleso simo sikanjalo kuwena abaphansi kwakho. Yebo. Ngajabula kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu ma. Yebo hayi siyabonga ma. Ngiyabonga kakhulu nami uNtombe. Yebo angizwa ma. Ngithe uprofessor. Yebo nguprofessor ma ngwakamkhezi. Laphi ekhaya? Ngiphuma kaNongoma ma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi. Oh okay ngiyabonga ngani. Cha kubonga mina ma wami. Yeah. Yini ndoda ulinde imali zomgwaqo? Yela bo 350. Hey kanti ulokhu phesha umama nje umphesha 350 kwaona lo 350 kumele bewuthathe ekhaya bewudle wona bengakuniki wena empeleni phezulu kona kunjalo.
Hawu. Ngimtshela umama hayi yena mfethu beyithenga igross ekhaya yabo. Yeah. Beyithenga mfethu ngithi hayi khuleka kulungile oledi thenga mina usuyongiposha intsha basadayo yabo. Yeah. Hayi mfethu beyithenga. So manje bafo ufikelwa izinyembezi makhuluma neOledi. Mfethu ngiyacabanga yabo. Hey, inesoni ungamadoda. Kunzima. Ikwazi ukuhlukanisa umzali nengane kanje. Abanga mfethu. Ingane iqomiwe ngempela. Ndoda. Inkinga mfethu. Embi. Inkinga enkulu. Manje ke bafo sinenkinga khona la. Umuntu kufanele kukhulunywe naye kahle kanje. Umbone futhi emehlweni ngempela ukuthi umuntu uyakufisa ukusezakala uyakufuna ukushintsha. Yeah. Kodwa mase qala indaba zama process ukuthi umuntu ashintshe. Egcina umuntu esekwenzela isingisi into ongayiboni kahle. Okubanga ukuthi ngigcine ngimubi futhi mina ebantwini. Ngibe umuntu okhuluma izinto lapha kuma camera agcina ngazenzi. Kanti abantu abangayi-understand. At the end of the day uprofessor ngeke azamshintsha umuntu. Even i-rehab ayimshintsha umuntu. Yeah. Ilekelela umuntu osefuna ukushintsha usashintsha. Yayibona lento ngoba umuntu ongaphushwanga yebo okusuke kuyena ukuthi hayi manje ngikhathele sidiscuss mfethu mningi iminyaka ngimndawonye yangiye ngithi mangibuka mfethu onta ngabama ngikhula nabo ngifunda nabo ezikoleni banemizi ndoda siyalingana ngeminyaka banemizi banemoto abanye manje yabo onta ngabama ngifunda nabo mfethu ishawe into yami hayi bona ngiyababongela ukuthi hayi bafethu ngiyajabula ukuthi yabo empilweni noma mina ngingenile kulezile ngeke kuzona kodwa nina bafethu kuyanijabulela ukuthi niphumelele ngikhombe nami ngithi naba ade ngikhula nabo ngibongele bona mfethu kube kuhle nakumina ukuthi hayi nabo sibani ngimngabo ade ngikhula nabo nabo baphumelele bakhombisile ukuthi mfethu kuyenzeka mina ngahluleka kodwa noma ngingavumi ukuthi ngisahluleki mfethu kusazoshintsha ngiyinikelelo themba ithi hayi kusazoshintsha mfethu nami ngizogcina phuma ngiba right mfethu yabo oledi mfethu ngisafisa ukulenzela kuhle khulu yabo manje isikhathi siyahamba kodwa yabo umuntu ubanjwe lo dodi mfethu khathele nami ngisawufuni mfethu awu no bafo kuzolunga bafu kuzolunga bafu mase ufike ezandleni zami sokufika ezandleni zokugcina kuyikho ukuthi nami akekho umuntu engimiyekisiwe ngabafu akekho umuntu onamandla okuyekisa umuntu yonke umuntu onamandla ukuthi yena ayiyekele wonga bese ke thina simsiza yabona lesihlalo hlelo kuso bafo sesishintsha impilo zabantu abaningi futhi lesihlalo hlelo kuzo sesibulele impilo zabantu abaningi kukuwena lesisihlalo ukuthi usisebenzisa kanjani ukuthi usisebenzisa ukuthi ushintshe impilo yakho noma usisebenzisa ukuthi impilo yakhe ingene kakhulu ehlathini yayibona lento leyo ngoba most yabantu ababonakala lapha kumabona kude wami uthothi bahlangana nabantu babaphi imali lezo mali sibafaka ehlathini kakhulu angisho ukuthi bema ngabaphi abantu imali ukuba appreciate ama bebabona yayibona lento leyo but izona ezibasehlathini kakhulu because most yamapara mfethu anenkinga ukuthi bafuna ngibanesele khona ehlathini mina ngifuna bephuma ehlathini umuntu ufuna ngimthande ngimnese ehlathini angikwazi ukunesa umuntu ngimnesele ehlathini siyasebenza phela la sishintsha impilo zabantu ngempela if wena uzofuna ngikwamukela ukuthi no angikunese mina ngikunika imali ngiqalele ibusiness khona lapha ehlathini mhlawumbe badlule ekuthena abantu engibaqalela amabhizinisi ehlathini kodwa futhi angibashuthi kusuke kukwazi kwami nabo awaphumeleli aphela ngisho 3 days umuntu engaweli yabona lezo khathi esuke saphethe imali yayo lento lokudayisa usuke ngingamazi ngisho ukumazi mina ngimbona futhi umlomo usumhlophe ngithi wahamba uvula amaphiko wabuya umlomo usumhlophe uthi lapha akasezi nalapha sengimbona uhambela kude yayibona into enjengaleyo so manje sengidecide ukuthi angisezukumnesela umuntu ehlathini umuntu engizodila naye mina umuntu ofuna ukuyeka uma ungafuna ukuyeka futhi anginendaba mina amaphara yona ngisebenza ngawo la Mp TV1 so if ever ngempela umuntu engiphusha efuna ukuyeka mina ngizolekelela ukuthi umuntu ayeke kodwa angeke mina ngikhomba abantu ngesibhangi ukuthi abayeke yona nina bendlozeni nophapha ekhanda kamenze indaba kawulalele umuntu omemeza umemeza ngathi yakhala yalelo uthi igula likaJama lichithekile nina bakaMpudu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi welimaholo limhlabela impedule lona okhuluma nguprofessor ngawamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothi la kaMandlakazi uma usubuke wezwafika la kusho ukuthi isidla amaningi esakeni
mangabe uyaqala ukuba ile ngxenye loluhlelo ngalesi siqephu siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell siyacela abantu bejoyine imembership ukujoyina imembership uzosilekelela ukuthi sikwazi ukwenza nezinye izinto esingakwazi ukuzenza ngenxa yamandla mina sengicela ngiyancenga impela ke manje